Yakibi aba beto aso etimi ede amamo aseda kasere nko emfa ema empinfo anasebo abofo bi omota ichi eba betra mi ejuma na bako ene 21st clinic na maka era chose 21st clinic de oti omonkoma na wama wakoma no ato yam ni nyina ene so mo na mpo moden aye ntoto ya asiatica nkomo yeri aba baze awrewrama hu sere ya yewe no edi nkofo nya ya boama nkofo enya omofa wudi ane no omutimi enanti yentu yobi ene o saha ni bia wa yinhia ni nyina se 21st kene komadaroma ye bre ni aboa na we jan na so na ne makoyie pa etimi era mana nkomo no send isi etie ye ka asiatica ye maame mu ayo omo koko trendwum no ene ye papa mo mo transiche no ebi atransi ama ne to asinti no etwetwe na ewramo ewo ne sechu bebi so ahwe entu anamo ewramo 21st kene kaso ya o ba no wa ba bebubu dabi no onso na akọ na ebi asofie enti ram ne mboa na onso je waya isana ne ma enkoyie pemfamanya no nko na ya wa hodo na ena omo hwe so ano oyobi hypertension so diabetes so stroke so apeba unya bi nam ya yenso no ya de no wajimu na bema low spec can de credu nya ne nyina hwebo mode etimi ebonete de mo nkomo no eye de eye akono asundwe wo ma bibia koyere man se omo ewo laba okwa ebedo so bibia aye ne hye abomode etimi aso ano after no scan services no eram ewo maso eboa mantutu endeda yepa etimi ede ema na ni sema esan wo mnize yesi Friday biare tofa ho waye adwuma wa bre no ye bema massage de machine treatment no ebe carbonze ebobobo ho na etwetwetwetwo sa ya na ede pa abozo wie no na honam na sisi ho so okofi abedanda form na nema adadiera mamudwuma de omudi a adwuma panti no more than 15 branches no emakomaku dunum Ghana bibia omu ye adwuma kumasi a overseas junction omo be na free de obo ase cancel cortes core junction be yomo akra do me market tu yomo sunyane enkranza na techima bibia omo ebo adwuma